من عيني وانا شايفك وده اللي وصلت ليه. لو اسمع اسمي بشفايفك بقولك كرري، وعمري ما هقدر اوصفلك بحبك قد ايه. ارسمني في ليلك نجمة. Салом, дӯстони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали ман. Барои лайку подписатсия, барои комментҳои хубе ки менависен ҳаматонда раҳмат. Дӯстони азизам, аз ҳаматон миннат дорам. хушҳолам ки канали ман интихоб кардаген, дар омада тамошо мекунед. иҷода як намуд пироги осонаки болаззат тайёр кардастам. барои маҳсулотҳои даруни шумода 1 стакан кефир дар курай, 1 стакан шакар, 1 стакан растительное масло, 4 дона тухм, 2 стакан орд, 1 пачкача разрыхлитель. Инам хелда миска, ҳамаша як бора меандозему, алараш мекунем. хонатонда миксер дошта бошен, миксер кати алараш кунед, надошта бошен, инам хел венчикатя мешава. стакани ки маҳсулотҳои чайн мекунен як размер боша духтаро, 300 мг боша, значит 1 стакан равған, 1 стакан кефир, 1 стакан шакар мегирен, 2 стакан орд, ҳамаш як размер боша. коса катиам ки чайн карден ҳами хел, ҳамаш як чайн. фақати баъд даруни пирог да тухм ҳастай, тухми майдача боша, агар ҳами 2 стакан орд мераса. тухмои калонак боша, лучше 2,5 стакан гирен. агар ордуш камтарак биёя, баъд пирог баланд намешава. инам хел ҳамаи маҳсулотҳои алараш када киштем, баъд ай ҳама охир орда меандозем, разрыхлитель хушрӯ када алараш мекунем ки ягон камочки намона. Якта хоҳарак да комментария навистагӣ буд ки апаҷон пироги себӣ тайёр кунен. Инамия ба гуфти ту тайёр кардам хоҳарҷонам. хамирошанам хел биёя. баъд 4 дона себи майдая кубикча реза кардум, ина дарунушда андохтум, алараш мекунем. себи калон боша 2 та гирен, басай. себи майдача ки буд, ман 4 та гирифтам. инам хали формочкаи круглия гирифтам. камтарак равған мешаке барои пирогмо начаспидан. хамири тайёрмона мерезем дарунушда. болошда камтараки мавиз рехтам. мешава ки чормағз монен. дар духовка 160 градусда мемонем, 40 минута тайёр мешава. ай ҳами шишаш нигоҳ кунен, болои пирог ки сурх шудак, значит тайёр шудагай. дари духовка як шудан нагирен ки баъд пирог баланд намешава. инам хел пирогмон тайёр шуд, ба маззаки хушрӯ омадагай. шумонам тайёр кунен, маъқул мешаватуна. пироги осонаки бо лаззат меша. инҷа хунук нашуда, ман сразу буридам, шумо монен хунук шава, баъд майда кунен. инам хел баландаки хушрӯ шудагай. ана иҷада боша барои обеди хӯроки мастова тайёр кардастам. даде камтарак равғана рехтаму, ягон ним пиёла барин. баъд 200 грамм курина грудкая реза карда андохтум. камакак бирён мекунем. медонам ки ин хӯроки осонакай ҳама тайёр карда метавонад. хай бо тарзи тайёр карданашон нишон додам, да ягон кас яки мотиватсия мешава. инам хел гӯшта бирён кардаму, баъд 2 та картошка, 1 та сабзӣ, 2 та пиёз, 1 та помидор, 1 та болгарский перец, ҳамаша кубикча реза кардам, андохтам. бо камтарак бирён мекунем.
приправа андохтам даруни дегда: паприка, ғураи гашнич, зира, намак 1 қошуқ. Намакша хайбо мебинем, каму зиёдша туғри мекунем. 1 қошуқча приправаи ролтан. Кӯдакои ма дӯст медоранд, алқота ба мазаак мекунам. Да морозильник лубию нахути таркадагӣ тайёр доштум, замороженный. Ай ҳардуш 1 пиёлагӣ андохтам. хушрӯ мепаза, яхкадагиам ки боша, даруни алқода хушрӯ мепаза. Баъд брокколи ягон 200 грамм брокколи яхкадагиам доштум, айваям андохтум дегда. Оба мерезем. Ҳами хел ягон 40 минут меҷӯша. Қарибги тайёршавиш дами лубию нахтакош ки мулоим шуд. Баъд бринҷа меандозем. инам хел аймубайн 40 минут гузаштаг лубию нахтакош мулоимаки хушрӯ шудагиай ним пиёла бринҷа шуштуму андохтум дегда. Ягон 10 минута ки дига меҷӯша тайёр мешава. хӯроки мастовамон тайёр шуд. Косода бардоштум, абед кадем. Болошда занҷабил мондагиму чакка рехтам. иша барои худам кашидагиум, болошда пиёзи сурх мондум. берун прогулка бромадагӣ будем. Баъд магазини даромада ин хеле круассан гирифтум, пончик ба маззаи хушрӯя гарма как буд, завқум кард, гирифтум. Баъд ай бозор омаданда якта занаки тоҷик чӣ гирифтум, помидору укроп. Анаи щётка барои макияжай айвал бризаказ кадаи будум, гирифтум омадум. Да ҳамиҷа навора ба охир мерасонум. Хайр, дӯстони азизи ма. Аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мову шумо бошад. Хайр, то навори оянда.